Ngiyafisa abantu abenkosi ukuba ngibonge kakhulu ukuba nami uNkulunkulu angimeme. Ngibonge nakulezi insizwe kade ziphaka lapha endlini. Lapha abantu abenkosi uMfundisi Madondo useshilo umshumayeli intabeni zezolo kithi eMshwathi koSwayimane emqeka ibonga inkosi. Namhlanje simenyiwe abantu abenkosi ngothando. Kodwa ngiyikhumbula inkosi ngenilanga ithi maNazaretha mase nisuke seniphakathi kwamatshe amhlophe. Ithi nibovama ukucela lezi zinto. Ithi umuntu nomuntu akoyihlupha ukuthi mayisengene ngaphathi kwamatshe amhlophe angaphumi engazange anikele. Ithi ke lezi zinto zibalekile abantu abenkosi ngoba mawumuntu bocela amehlo. Okubona ngoba izinto eziningi emhlabeni ziyifike phambi kwabantu bangayiboni ngoba umuntu akazange wacela amehlo ukubona uNkulunkulu ayibonga inkosi. Ithi ke inkosi okunye kwesibili umuntu nomuntu kawucela izindlebe zokuliza izwi lika Jehova abantwana benkosi. Ithi abanye abantu noma sebenikeziwe inhlanhla baphiwe inhlanhla kodwa bangabi nolimo lokwazi ukuyikhuluma indaba enhle kaNkulunkulu kangaka kaShembe. Ithi ke ziceleni nabantu abenkosi umuntu nomuntu anikelele izandla zokuyiphatha into enkulu kangaka. Ithi ke baningi abantu engathi mangathi abasukume labangakutshela ukuthi baze kuphakameni bashiswa ilanga behamba benhlakazi. Ithi kodwa abaningi babo abakwazanga ukubona umbuso wezulu ngenxa yesifo esisodwa sokuthi abantu bahlushwa izinhliziyo zabo. Ithi ke masengene ngaphakathi kwendlu emhlophe kangaka. Ithi umuntu nomuntu akozama akhiphe noma ngabe isihlanu sosheleni. Sukumhambe kumshumo futhi umshumayeli zonikele inhliziyo yami. Ithi ngoba inhliziyo yomuntu imenza noma eselapha acabanga isitha sakhe. Acabange nomuntu ongamfuni, acabange zonke nje izinto ongase uyicabanga lasezweni. Khumbule nezikweletu zakho nendlela ofana ongabe uyihamba. Ngifisa kodwa bangihlabelele ingoma. Bathola benkosi esihlabeni sika 181. Cela uNkulunkulu uthakabe ngakithi. Ngalomzuzu nangalesi sikhathi uNkulunkulu uyazi ukudinga kwethu nokwesola kwethu. Ngoba kukodwa sikufisa abantu abenkosi ukuthi uShembe lapha ekhona namhlanje nelisiwe. Akathi mayisekhipha ibhuku lakhe ephaketheni lelincane labakhona abantu bakhe abathandayo nathi singasali bathola benkosi. Ngizawuxoxa nje ivesi lesibili ngenxa yesikhathi bathola benkosi. Namkhulu Alingapa apandi aku apande wako asi Shembe
Bengifisa ukufunda incwadi batwa benkosi kaDeuteronomy 28 evesini. Bakhonza abahle benkosi. Sixoxa nje le ndaba yokuba sitshela abantu ukuthi uShembe lo esikhuluma ngawo unyazi luThixo. Ngithi ke batwa benkosi abantu emhlabeni bazi ukuthi nje uShembe uNkulunkulu wayezokhanda ibandla emhlabeni. Cha abantu benkosi. uShembe abantu benkosi ungumnikazi wemphefumulo. uShembe umuntu uqala ukumbona ngale kwethuna. Usudliwa impethu nentuthane ususela umuzi nemoto nembhede emihle. Ma usulapha ufika nanga umshumayeli. Usuke sehuba ingoma ethi nxa ngifika Vega ekhaya la Ngingesabe Nkosi Benkosi yami ma anginge enema lapho khona ikhonza izinto zenkosi umuntu eqala khona ukubona uShembe ukuthi hawu besizwa nje umshumayeli ekhuluma etempeleni ethi khona indaba kaShembe emese ibona ngale khona indaba engaka ngayixoxa abantu abenkosi kodwa le ndaba iyavama bangcwele benkosi ungadlule emphefumulweni wami. Ngikhuluma ngokuthi ngake ngahamba ngayezweni elikude kakhulu ngiceliwe nje abantu kuhle ukuhluphekela uShembe eNazaretha. Uyagula lo muntu ngangihamba naye lapha ngihambe etimeleni. Usethi ke lo muntu awu Madondo ngiyagula ngiyafisa ke nifike nje ke nizobe kumthandazo lapha ekhaya sase sami. Uma sesifika lapha abakhonza abahle benkosi ngikhuluma indaba kaShembe ukuthi uShembe unjani bantu benkosi. Mase sifika lapha yana sase simemeza inkonzo asingena ngaphakathi endlini. Kwase kufika ethubeni loba sicele lo baba lapha ekhaya uthi ke sukuma baba utshele laba bantu ukuthi uShembe umbizeleni. Kuyinhlanhla phela ukufika kwaManazethe emzini kababa wakho. Ithema iqala isukuma nje lendoda. Fika lo baba ekhaya uyagula. Sase sibona kuqhamuka umuntu lapha eze hamba nonkosikazi wakhe. Embambe ngesandla. Sengithi mina baze bathandana laba bantu. Bahleka abantu abathandana eNazaretha. Thandana nje kuyinto enhle ukuvuka nje umama uthi wazwa umhle myeni wami. Ungathi awukamanga kahle. Nikhona abangcwele. Ngoba uShembe ufuna abantu abathandanayo nabantu abayithandayo nje. Nikhona abangcwele. Noma uyaNkulunkulu nje kube noma nje inkosikazi uhamba kube ngathi uNdlunkulu nje othizele yena noma kuyinsizwa ezona kini. Bonakala ukuthi usuyakujahova manje nikhona abantu benkosi. Mase bengenela abantu bami bethandana sengibona lo mayisengena lapha endlini. Hawu mase ngiqala ngibona hayi bakaboni lo muntu emahlweni. Ngoba ngibona lesephuthaza ngesandla unkosikazi seguqe lapha. Hawu akaboni lo baba emahlweni sekusukuma insizwe siyamsondeza siyahlala lo baba. Ungase ngiphatheka kaManazethe ngoba lo baba ngimbona sekuyindoda nje le. Esikhulile. Hawu lo baba akabona emahlweni. Ngase ngithi baba cha awukume wena baba usibizile. Ake sidedele lo baba ukuthi akakasukuma tshela uShembe ukuthi yini angasayicele kuye. Manazethe angazi noma uNkulunkulu leyanto ayesinike yona. Yabona ngeke ngihamba ngesitimela abangcwele. Besithi masifika emzini nomuntu uqubuka idimoni elikhulume. Nikhona abantu benkosi liphume livalelise. Mangabe namakubhaje eyidala enza kulo muzi bantu besithi masesifikile. Bebevuka abantu bakhona abakhuluma abantu benkosi angathi leyo ngilo sayilahla lapha thina eNazaretha. Ike yakhona into enjalo ekade ikithi. Shembe akayibuyise le yanto eNazaretha. Ngaze themba ngathi mina uShembe ngamvula lo muntu amehlo khona manje.
ngathi mina sukuma baba uguqe kodwa ngangifisa lo baba ukuthi athi maye sukuma acela uShembe ukuthi akamvula amehlo futhi ngase ngibone ukuthi impela maye washo njalo manje simhlalisa la phansi simzungeza weza mvula uShembe amehlo likhona abangcwele phela ikhaya ibalekile le ndaba ethi umethembe o Thixo wakho nikhona maNazaretha enyi umethembe o Thixo wakho nikhona abangcwele ukuthi ngiyamethemba uShembe uNtaba enkosi kodwa yabe sisukuma le ndoda ngiyaxoxa ukuyiphinda le ndoda benkosi yayisisukuma le ndoda yayisithawu ngiyabonga baba ukungiphalela ithuba yayisiguqa le ndoda ithi ngiyazi ukuthi njoba nilapha nonke senidabukile ukuthi mina kangibone emahlweni ithi ngicela ukunixoxela yayise le ndoda isithatha izandla zawo umshumela isibeke esifubeni lapha yayisihuba ingoma yathi jabula wena ongaboniyo umhlaba From